The Araraco Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Kagata, okay lang. Babae at lae, awan gaway na. Arepeng nga ayate, ken dungdungwe. Tuy kinalupoy ko, himukat gundawayan. Nga dya maibilang, kadagita pagurukutan. No ibilang nakman, awanin na kaesiskan. Di nakalalaisin, at tarik na masaktan. Sa anak nga ay ayam, nga inkabagay ayaman. Ano na umaan, nuwalin mulatan. Sa anak nga ay ayam, inkabagay ayaman. Babae ang karepeng na kaasyan. Yes, hello to Kuya Jens Agustin, happy watching. To Kuya Arnel Bagaston, Shirley Agarhan Fernandez Tipagan, Nieves Ridolfay, to Jonalyn Correa, happy watching. And to Ma'am Merlin Tran, yes, happy watching, ma'am. And to Ma'am Lani Rabanal, my friend Rosita Ragil. Babae at lae, awan gaway na. Arepeng na nga ayate, ken dungdungwe. Tuy kinalupoy ko, di mukat gundawayan. Hindi maibilang, kadagida pagruputan. No ibilang nakman, awanin na kaesiskan. Di nagkalalaisin, at tarik na masaktan. Sa anak nga ay ayam, nga inkabagay ayaman. Ano na umaan, iwalin mulatan. Sa anak nga ay ayam, nga inkabagay ayaman. Babae at karepeng na kaasyan. Sa anak nga ay ayam, nga inkabagay ayaman. Ano na umaan, iwalin mulatan. Sa anak nga ay ayam, ano nagpapaskan baybayan. Babae ang karepeng na kaasyan. Babae ang karepeng na kaasyan. Ayan, hello to Ma'am Aurelia Shirley Tabutol, happy anniversary. Ayan, thank you po. And to Ma'am Nora Polido Salvador, and to Meli Jean Domingo Gabriel, and to Marisa Takmo Kimangan, happy watching. At kumampay kay ni Ma'am Merlin Tran, and to Cassie Acosta, and Tita Emily Tijo. Ayan, to Paulina Malapet Ines, to Jennifer Malatico, and to Ate Pilamar Abad. Apay kadi anyat nagbasula, kaapay sikat ay naglipas.
May tilubang ko nung awan ka, jak maindura na siya kay panawan. Kenjak ka paelan, hindi agmay maysa, kapamatig mo isulati ragsak ko. Kasano pa'y tilubang ko nung awan ka, jak maindura na siya kay panawan. Kenjak ka paelan, hindi agmay maysa, kapamatig mo isulati ragsak ko. Kapamatig mo isulati ragsak ko. Yan sasagot ko kay Ken ka, Ma'am Flores Caduque, and to Kuya Jess Agustin. Yan isagot ko man Ken ka, Kuya. Ito Kuya Jonathan Bautista, Ken kita yung pamilyang kita barangay 7 and 12 sa Nicolas. Ayan Lodelin, ayan para Ken ni Biag na Reja kanta. Yan. Para man ka tayo nag-request daytoy akanta. Matmata tangatan tabareng agparangka, aniniwan mo nga tiya makita iti alto nga pimanaw ka. Numan pa'y biyak ko adayo ka, lagip ni aya jok maisina, kanayon kalat ka dito'y panunod, si kalat ka ipit-pitik to'y puso, mangurugin na sungka to'y puso, kapot na palaos nga iliw, nabayagan biyak ko at di ka nakita, kas kaunday panawin ang diyang nangigat, dahil tatinig mo tunggalag sa pa. Yes, isagot ko man Ken ka, Nong Dot Santa Monica, it's ate Donna Santa Monica, it's Santa Monica family. Ayan Manansala Aguilar family, and Valencia Mateo, Miguel, and Monte, and Ancheta family. Ate Alina Dios, mula kung babiyak ko nalaklak ka, nga umaya tapnon maarakop ka, tabareng maleplepan kuman, iliw ko Ken ka nagpaiduman, biyak ko uray adayo ka, jak tupulos iwag sibikan Ken ka, adda ak dito'y nga tururay Ken ka, ayat ko subianam tutuma, mangurugin na sungkat to'y puso, kapot na palaos nga iliw, nabayagan biyak ko at di ka nakita, kas kaunday panawin at diyang nangigat, dahil tatimek mo tunggalag sa pa, mangurugin na sungkat to'y puso, kapot na palaos nga iliw, napayagan biyak ko at di ka